September ni som pali sang ni som ni pali in rin ni ani a Bahzar thlir tu te chi bai ule Ukraine thopui khotlang ram hruai tu te chuan tun lai hian ral thuam hlo om tak buai puyan neya mun hai ka na chi ballistic missile chu Iran in Russia hne na ape ni in an hria a Iran in kan pelo antia Russia in Iran hne na tanga missile an don thu an sai lo boka chuti chungchon khotlang ram te hian Russia le Iran hi missile an in pengei ni in an hresi hi tun lai Khawvel ram ropuite buaina le in pu mo na ni meka chiang zok ka soi in tum te ang Iran chuan Russia hne na missile an hral lo ti sain khotlang ram te pu chiat na ni antia chuti lai chuan USA te Britain te France le Germany te chuan Iran hian Russia hne na missile pe in Ukraine in dona boruak an ti so sang ani antia Iran shrek nan kalpuina zel don ti an soya khotlang ram lian te hi tangna viau ma se afin fiana phor tur an nei bik chong lova Ukraine an soi ang missile hi Russia in man thu soi tur alom ri lawani Iran chuan khotlang ram ten dot phua chop manga apua an ram an shrek na chu economic terrorism ani antia heti lai hin Russia chuan Iran hne na tongin missile an don thu an soi lova an don lo thu po an soi chong lova Iran chu kan tho pui poi mo takani an ti thung khotlang ram ten Iran in Russia hne na short range ballistic missile pek hi FATH 360 ani antia zani vela peto nia soin hun reilo te Ukraine in dona FATH 360 missile hi man ani an rin thu an soi bokani FATH 360 ballistic missile hi missile thatakani a satellite manga thunun ani a BM120 ti in an soi boka missile pakhat hi vai khat chau puak tura duan ani a khomwala man chi a target fu tura lei hip na zul zuya thlok tura duan ni in truck nunga phura truck nunga tanga ka chu mai thei ani a kem za som hnia hla kap thei ni in chu chu mail somsari panga vel ani a he missile hian kg za som nga rit puak thei keng chungin ri aya let lia chakin na thlok theya chu chu da kar khata kem sangli zakwa achak tina ni a akap dik hle boka heral thuam hi indona muala chuti taka hlau mangai le indona hne chan nana poimo thamangai chu ni chi alova Russia in man chuan Ukraine indona hian ma son pha viawero rin ani thunga FATH 360 hi US in Ukraine hne na pek Ukraine sipaiten Russia dona nan man mek HIMARS system nen an khai khin fo ani US chuan Iran missile hi Russia hian ral matonga mang theyang antia matonga mangani chuan Russia siam missile thazok ti chu Ukraine ramril zok ka nana khek thei don ni in an soyani Ukraine in dona hian Iran hian Russia hi bomkeng thei drone te po ape ni in US le athurwal puite hian an soi to a chumai ba ka chuan Iran hian Russia sipai te hi training te po an petrin ni in an soi boka Iran drone siam hi Ukraine be nan manani ti chu afin fiana te po uma chuti lai chuan Iran chuan drone te hi Russia in Ukraine run ma de hian Russia hne na an lo hral to a khotang ram ten Ukraine donan shrim Russia pe kangan soi chu thudik lawani anti Iran nuclear program chungchanga kumsang ni sompanga khan in rem na ziania heta hian Iran hian nuclear ral thuam siam lovin nuclear plant chu mi puita na thil tangkai siam chuana tura a man phal sakania heta hian missile chungchang po soitelania he in rem na hi Iran hian azom chuan UNO in Iran hrek na po libel zel turania hun rei tak chung ral thuam lama Iran ensan na thuthlung man to chu kumsang ni som ni October thla khana top to a missile program chungchanga Iran hrek na po nikum October thla khana top to boka chuti chungchuan US le Europe ramte hian Iran hi an hrek chun zom zel thunga ani na taka chuan Iran hian ramdang hne na ballistic missile a hral khap theina dan omlem lo ni in mithiam te chuan an soi chuti lai chuan UN Security Council Resolution 2231 na G7 ramten an din Missile Technology Control Regime MTCR noya Iran hi shrem thei ni in khothang ram te hian an soya ma se Russia le China te po MTCR a hian an tela he pol regime hian danang takati tur le zom turan dei hran lova ani na taka chuan MTCR category 1 a chuan MTCR pol zom tu te chuan missile le drone KM zathum aya hla thleng thei le ral thuam kg zanga aya rit keng thei an thon chua khap ania hemi chunga hian Iran missile hi a khunglen thei chiang hle a
khothangram ten Iran rek na ta na MTCR regime in kai shwena danan tlo chan hi omjenei lo ni in alanga Iran hian ril ru nei ranin missile kap thui thele ral thuam po keng tam thei chu athon chuak big lo ti po achiang hle a Iran hian KM zasari kap pha ballistic missile po nga hle ni in hriat ani a chung te chu US le athurwal pui te hian an soi lem lo ani UNSC resolution 2231 na Iran khuwa khirna dan po hi nakum October tha top turani a Iran hian a bo chelo ni in nalang Iran ram cabinet hi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei puina in din ania khothangram tenena in ngei taka oma shrekna an tormek ti top hi an du hle a khothangram te du lo zonga oman hre hle ang ti arin theya chuti lai chon Iran hian Russia hi tan viau turani MT po zona om theyani a achan chu Russia hian Iran in Europe khomol puyet lo po na berkong sat chatin Azerbaijan in Turkey puina Zangezur corridor soisel hlo tak Armenia ram paltlanga Azerbaijan ramlai puile Nakhchivan Autonomous Republic in Kalpona siam tumna support awangin Iran hi Russia laka alom viau lowani hengthil pani chungchanga wang chau po hian Iran in Russia nena missile pek hi arin omlem lo ni in German Institute for International and Security Affairs visiting fellow Hamid Reza Azizi chon soya chuti lai chon Iran hin Russia siam in do thlona Su-35 fighter jet le sakadua chuba ka chuan Iran le Russia te hi space le nuclear program a po thuk takin an thok duna zawzo ka thlirin Iran hian missile pe ni po in thilom lo lutuk ani hran lowang atibok US le tho pui Europe ram lian te hian Iran khwal zin thlo na company chuan vor Iran air chu Europe khomwal puya thlo an khap to a heiba ka hian Russia ne naral thuam pek chungchanga mo phurtu Iran sipai commander senior pathum tele sumdong lian pali te chu mimalin US le UK te chuan an shrek boka Russia long lian panga le thlona siam2 company pathum te po shrek an ni bok kumsang ni som pariat atanga Donald Trump kai shuai US sarkar in a shrek na nalu tuka wangin Iran hian lo theilawin Russia le China lam abel tira Iran le Russia hi Syria rama po thok dunin Syria President Bahzar al-Assad an rowarel theinan kumsom aya tamman thok dun to a Iran le China chon kumsang ni som ni pakhat khan kumsom ni panga chung tho dun na tur thu thlung an ziaka US le thurwal puiten an shrek chunga Iran a chet zel thei chan lian ber chu China in tuyel thei thlit fim lo alei sakreng wanga ni a Russia bel bul lo thei lawan exor Iran hi Russia chuan Ukraine dawa wangin lo thei lawin akwa be angai ve bokani US chon khothangram hruai tu te betra in thiam takin kumsang khazakwa somli pakwa dai to khan nei to alodin to a nei to telram te chu indona le buaina lo thlen po thei to pa in puiton tura intiam annia ani na taka chon nei to telve lo ram te tan chuan thurwal pui tur zon ve mai lo chu du thlan tur aom chuang lova Russia le Iran te po in nei to ram ten sipai le ral thoma tho ho dan tur thlenga anin rem na ang chu an hriat ve renga wangin heti zong hian ma an la hret ni inalang kan thupui kan kalsan tran viau na a tunlai Khawvel buaina sang kan hriat ngei ngai ani wangin heti lam hoi hian in ti chun zom zel te ang then khatan chuna ngai nom kher lo mai theya ngai nom kan tilo ani po in tunlai thilom zia kan hriat theinan kan thu soi tur hi apoimo tak zetani US in tho pui som khoma sangkha zakwa somli pakwa nei to din chu azau zela Ankal dan enin US mail malian berle anel pui ber Russia tan ngoi rengalong ha ngot thu ombi kheklo tran rual pui tura zon ve thuai lo chuan ol sam taka lem zo ani don ti an thathiam zela hun rei takan be hnuwa kumsang ni le poruk khan Brazil Russia India le China te chuan tho ho na Poland din ve ta a hengram te ming horop ma saber hi lakhomin BRIC group anin titani kumsang ni soma South Africa chuan BRIC group chu zom vele in BRICS anita a BRICS hi North America le Western Europe ram house zok ten sumle paile politics thila mahruai tu nia for taka ankal elve turadin ani bera kumtin in to khom summit nein BRICS ramte chu kum khat zelatan president anin ni chok thina Khawvel ram ro pui pahne Russia le China anom baka India Brazil le South Africa te antela
heng ram pathum te hian omna khomwal puya ram langsar le thil ti thei takan nia wangin BRICS group chu ate thei bik lo ani member ni turin ram dangan somlu bel zela tunla chon Khawvel mihring za somli panga zet hi BRICS ram chunga kan omta a Iran le UAE te BRICS member ni tak hnuwa phei chuan Khawvel tuyal thei hlit fim lo siam chu zong zong za somli pali zet chu BRICS ram te ta ani ta boka khothang ram ten Khawvel asum le pai thu nei tulian berber International Monetary Fund le World Bank te an thunun tlata wangin kumsak ni som pali khan BRICS chuan New Development Bank an din vele ta a World Bank kal phung zuin an member ram ten hena sum man puk tira ram sang sanga kong puite leite rail kong le water supply project lian tak tak te siamin ma an laveta zelani BRICS ram shwai tu te hian ram ma son mek developing nation ten chakzo ka ma an son zel theinana an group chu dinani thu an sai thina hi dik thokhat ma sela ani na taka chon Russia chon khothlang ram te beile na ta na du ti achianga China point ngai to na danga nei mai theya India le Brazil te point an ma ni ram ta na thathayang ber tur an ngai tua ve kang ti po achiang ome Russia and Ukraine run nuwa BRICS ram te inkara inkung kai na hi athale zual emoni chu ti turani a tunkar ni lai ni tang khan Russia rama St Petersburg ka BRICS member ram shwai tu te chu anin mukhoma anin mukhom na chan hi cybercrime le firfiak do na chungchang ni ma se Russia President Putin na chuan Ukraine buaina NATO anin rol thuk zel dan te chu a soilen ani a Putin na chuan BRICS ani ma Russia India le China ten St Petersburg khopuya Constantine Palesa rik an din dan te chum hinua BRICS than len zel dan te a soiboka BRICS chu Khawvel pol poimo tak ani tak dan te sumle pai manga firfiak taka ram dang laga malak na dowa chul thu te suasol na sang do tura tho ho thatangai thu te soin ral thuam lama aru ka sum don na chungchang te po asoyani BRICS group a tel ram te hian sipai le ral thuam chungchang a tho ho nan nei lova ma se kong dangan tho ho na chon ral thuam lama tho ho na konga po apot nai tuala tuna chon ral thuam lama US voklal le lu tuk le tu ma soisel ngam lo ani na chu atla niam to hle ani BRICS a hian Egypt le Iran te po an tel to wangin an ko khom thei ram aliani na zaw to hle a St Petersburg ka security meeting a po hian Putin a hovin China ram foreign minister Wang Yi te India ram national security advisor Ajit Doval te Iran ram supreme national security council a secretary Ali Ahmadian te an han in mukhom ania US le athurwal puiram te tan chuan ngai tha chi an ni to big mi alo October tha hian Putin le China premier Xi Jinping te Iran president Thar Masoud Pezeshkian te chu kazan khopuya in mu khoman tuma Indian prime minister Modi a po an som tel ve nge ani Ukraine dona chungchanga Russia hi BRICS a tho puiram China le India te chuan an dem ve du mi lova Iran pheichon missile pe ni in an soime ka ni hi BRICS ram te hian US in dollar thil ti theina mang tangkaya ram tam takanoma ma ka rek thin na sala tanga chu zalen tumin dollar tel lawa sum don na an soi rimeka Khawvel kalphung hi ain thlak seta US le khothang ram ten Khawvel an phuar na hrui hi acha then pheu zelani mi puiro rel na democracy thaber anga zuara zalen na changchoya ram dang ra be pa Khawvel ro rel na kalpui thin US malak na hi ram dangin an man thiam zela US salbe ni du lo ram shwai tu an lo chuak zela tuna hian BRICS member ni du ram somthum palian om thermek ni in soyani a chungzinga langsar ber chu Turkey ani NATO member ni chunga Turkey in BRICS lama onta hian engang taka buaina nge cho chuang ti chu zo na lian tak ani mek ani Arab ram te phuar khom tu poimo tak Saudi Arabia po BRICS member tur hian som mek ani bok voi khata thil zong zong soi sen ani lova keni ang dong soi fia kim thiam chi po ani heklo engpo ni se US le athurwal puiten NATO dina sipaile ral thuam thlenga in trom ti tianom chu Khawvel tan a hlau om lova felber le thil thadu ber anga anin chua thei chuan BRICS ram te point NATO kal phung zui anin tel khom ve chu a hlau om bik tlat na chan tur om don em ni NATO rama tel ve lo Khawvel om ve tho mihring ve tho tam tak kan la om si a US in Russia ka na Ukraine hena HIMARS ape ka thil thati ani chuan
Iran in Russia hena FATH 360 alo pek ve chu an mani ngaya tal chuan thil thati an ni ve thei thawani chu tunlai Khawvel thil thleng me kani Bahzar lo thira wangin kan lo me